1 2 mic testing. Nope. Ntate Testing atla mic. wa Gamela Foundation le yena ke mong wa batho tlotla. Ke ka dimana ka yena e ho mpho. Ke nahana go Tsebza. Batho ba eso ha ke ya lapa. Koni. Ha re tsebe. O bona ke mathata a re beng re ile ga nna ga tloa re lile ka ona bjale. Sharp. Mang? Monis. Anda di peren interview le bua ka. Le camera e nngwe. Ntate. Di peren di interview mo le bua ka. Nna le ba bedi ke a utlwa. Le wena be yena ke mo utlwa hamma. Okay. Ona le okay. Alright. O tsamaile le camera ya ne nngwe. 1 2 1 2 mic check 1 2. Ha ona gam. Ke ha ke nahana Ba itse ne ke ke bu- sa tla hlola ke ba le 1 2 1 2 e sharp. Ha e so hore Okay. you may be looking around. Dare ga tledi le mpotla o thusa. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 mic check 1 2 1 2. I'll have something to munch. Dare ga tledi ke tsena mona le bua ka di interview tsa di Re peren botsa le di bua ka. gona di pere ba di ba di lokisa jwang gore like ke ha ba hona le phepo ba na le phepo e ikgethileng kapa mokgwa wa bona wa drainer Wa drainer ba dipere. ke o etsuwa jwang ke kutlo ho di a kentharwa o kentharwa bona ha yona e tlile ko bona we drain o tsamanka matsatsi Ge sharp. Kapo this one. okay that hana bitswang ntho ho kentara ona ho bolelang e tlile ko drain ba Okay. tsamaisa. Yes, I hear you. Yes. 1 2. O nne dare ga tledi ska bua lolo no mphe chance. Man, ke ngola composition Jalo go yena o se ikwalla ka interview nna sana mo ke kenang. Se ke tla ke le phapete fele e ditseng. ke tsara composition. 2 2. Testing. All numbers go nthoka sefubeng. 1 2 1 2 dare ga tledi no bue nne ke bue nne re bue re changeisane. Ba go nyollele o dimunya. O batla ke etseng O ska o bea mo. mpolelle he O bemo. bona o utlwile letho ka o kentara. A ye tsebe next. Nna le ga tledi ke cover ja ka buile di pere. I mean go trainer jalo ka ha ke hlile ke hlalositse pere tsena di a trainwa di a mathiswa di iswa ka le kae di trainwa speed di trainwa endurance di trainwa le dintho tse ding tse ngata Ge sharp. o bona Mo re teng gona ge sharp. Ge sharp. O nne re tswele pele. class man Okay. Mo teng ke le khatla pele ka. Oh. endurance Okay. ba o tseba endurance a ke Okay. Yena re ga tledi. mona ke taba pere ya kae ka nako e tshwanang Ya. ha o kena morero O mona o qala ho tla. Ke a kgola re na le se sa Jwang? e meng eo kilang o hopolang o kilang wa ikenela. Ke efe? O itjelle no o thabile ha kae o tla tsa bona ketsahalo tsa kajeno Sylvester Ke batla utlwa o tshwa o na le khatha. a se a a se a ha Re ga tledi. Ka ke tla experience an phetse ya horse racing ke la ke bona bon TV. Ke thabile hona ho bona live. On ba re test mic wa ke. All right, mic testing. Kwano pe ka le ribe. Pere nkile ka e tra bona ha mohale. Mojao e leng wa moholo wa dipere one wa Moshash's Day horse race o tsheditsweng jalo ke Ramela and Associates ka Ramela Foundation ba re together we rise more re a gola. se ba di chips Jalo go itla ke motho le pere. Ne ke bone height ena le so sentse ke tshaba di height ka bona e le ka. ya pere Ne ke bone ke le mo. Ka bona batho bana ba le tlase ka. wa utlwa Na wa nkutlwa ke tla hantle ho wena mo o nkutlwa hantle. O tla ntjwetsa ha ba o nkutlwa ka tsela e hlakileng. Pela ka mona. Ke na le pere bitswang Madume.
pere e ntle haholo Ka mpa ka foto ke ene. ho boetse hape madume ana ela itse ke all for one all numbers madume se ka etsa tjena hle monna madume se ka ira so Tsona ke dithabetse. Kgomo yona ebile e hlaba. madume ya qetetse bile re ga ile Ebile e hlaba yona jwale. Kapa madume e tshaba camera? Ka mora hao. o etsa ba camera madume Tseno ke tse mona tsa flat o wa race. nkuta ka bangu Gore e mo peile jwalo ka tse ding tsa dipere tsena tsa flat race. O tla hlo bona. Ka ska itlama ka ho testa mic ke sa tsebana ke re. Ke felletse. So nana be ke presenter ga be se ke felletswe bo TV. Nka ga ke go bonga advert. Nka ke go bonga advert. Yo kwa se ke khathetsa ke sa tsana ntse. Re batla motho a tla o tsi. Batla motho a tla o tsikinyetsa Ore sharp. di-comedian batho bana ba di-comedian ke nahana motho a ile ho presenta kapa etsa ho thwe ba No ba re qabala batho e sentse le mosebetsi. ho thwe ba performa bona ho So imagine o fitla go qabala batho be a ba tshela. Khele Sa go kwena mo so ntse o tsheha o le mo. Joku ke ya hao ba re tsheha kwena o le mo. hele nahana hora tse tharo tso itsong o tla performa Hai. o tla performa hora tse tharo o bua leshano lena le lano o bofellwe and hona le batho ba bang ba etsang mepoto eno ya kore ba capable ho pota nako e telele hakalo hele Chevanna. Okay, Gil guest ke kopa ho testa this mic. Mic ona wa ukwala ka mo kapa ha utlwa hale. Bona ke bua ke le guest. O le guest e hlile bua ntate hai Kore ka ho bua I can talk like o tsena re gatleng nka bua ka tloa mona ka hlaba tlhabotse. But I also to talk. E ba thata. But doesn't keep ipuela ke le mo. Bona le ntho engwe e ke emisitseng bophelong ba ka Yang. One ya ho tseba ho ithoka kore ha ne ba nka ka tseba ho ithoka ke tloe mona maseru ke be ke o dikela So ha e so o mogotso tlo ithoka o hloka motho creative. Cause ntho ngwe le ngwe o tlo e bua. Ha o e ngola ha ena script. O ithoka ona script. na ke ready se ke utlwa ka wena fela hore go Can you please cue me when you're ready? you sure Yes, we are ready. all right okay They are coming to us now. 4, 3, 2, 1. ha ke wa madume mmamedi kapa mohi wa television ya Lesotho re ka kwano ka le ribe peka mo teng ya mojao ile o moholo wane wa Moshash's Day ka senyesemane ba re ke Moshash's Day horse racing me pela ka kwano sentse ke na jwalo le pere entle haholo e bitsong gore ke madume sepalami kapa joki ya yona ke eno pela ka kwano re ke go utlwa gore na ha se le kgatla pele a kenela mojao ona le emeng ya mojao re utlwa maikutlo a hae gore na ebe o bone ka selemong se o tla sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng ntate dumela Ntate.
ke kopa go jetse lebitso la hao re na hana o ntate mang pere ya hao yona se re tsebile hore ke Madume lebitso la ka ke re Lebohileng Tjhai. ntate re Lebohileng Tjhai kgopolong ya hao ke lekgetlo la bokae haeba o ka hopola o kenela mejao ka dipere tse Ke a kgolwa ke lemo tse isang 10. ke dilemo tse isang 10 o kenela mejao ebe o bone bonyane tshebetso ya hao e le jwang Ke bone ke sebetsa hantle mojao. o bone o sebetsa hantle mejao e le hore le hona jwale o ka re ka lebella hore tshebetso ya hao e tlo ba mofuta ofeng E tlo ba ntle haholo letsatsi la kasheko. okay ntate wa ka jeno pula ke ena e nele mme re bone o na le mo batlang ho le seretse jwale re ke re utlwa hore na jwale ka sepalami se re batla re ka go so le setsebi hobane o na le dilemo tse fetang 10 o palama na ebe taba ya hore be ho so na le mo batlang ho le seretse ha e tlotla e ama pere ya hao kapa tse ding tsa tsona Ehle ke sia ho le jwalo nako yohle kaofela. o sia hona ha pula e nele tjena ho le seretse A e ne le ka poesana ho tshwana fela. e nele kapa e sana ho tshwana fela Yana. o tlo kenela mojao ofeng hona jwale ke mejao efeng e tlo kena ke a tseba ya go tso na le bo terepele jwalo ho na le bo diparaka o tlo kena kae ka difeng ka pere efeng Ke tlo kena le parakeng 6 ka Madume. ebe ho na le yane ya all numbers yona o tlo kena kae o tlo kena mojaong ofeng Le yona ya 6. e ntse ya 16 le yona Yana. moholwane wa ka re le buile haholo hle sentse go lakaletsa katla o le mahlono Ntate le nna ke a leboha. se mo he mo o ikutlwetse ha se le kgetlo la pele a kenela mojao ona le e meng ya mejao ka pere tsena tse pedi ke Madume ke yane hape ke all numbers ana nalana e lana nga etsa dilemo tse kaofela o ntse tla bo etsa e phete re tla bona le sela le se o kholola le wela Khale a se ke tsa South Africa tse go no doubt tse ntle ha tseo ha o yona mongaka What's the problem again? Yes. Answer to hide the shot. di khutsana o itle o tshaba o bua o tswile but re ka sheba Because some motsa potso arabe. a o Re kene ka mo le go di numbers ka mona. O tlhaloso khona tlhalosetsa batho ke di numbers tsa ke tsa eng. O etsalang ka mo.